Starteruje znak da pusti nadmetanje za trogoda i starijega domaćeg odgoja koje su u karijeri radila do 300 bodova. Ostade pozadnji Indijano BD sa Tijanom Križanović. Neko u skoku, to je grlo vozi Goran Zolna i Brenda. Trka nije puštena, u ovom trenutku jeste, tako da se sve od ovog trenutka računa. Skok tamo i grlo koje vozi Zoran Petrović, to je Henri. Nakratko je na čelu bio Đujević sa Encom na sulkama. A da vidimo ko će sada uzeti lidersku poziciju. Enco je na drugom mestu. Na čelu bi trebalo da je Saša Grujić ili pak grlo broj 2, Merli Am, drugi skok, diskvalifikacija. Na čelu je Angels Glory. Angels Glory, druga pozicija za Enca, na trećoj poziciji Marie Marie G, na četvrtoj poziciji Ana Marija, na petoj poziciji samo skok sada grla Angels Glory. Na čelu je grlo broj 6, Marie Marie G, na drugoj poziciji Enco, na trećoj poziciji grlo broj 7, Angels Glory. Grlo broj 2, ponavljamo, je diskvalifikovano zbog 2 galopa, to je Merlijam. Na čelu trke i dalje broj 6, grlo broj 8, Brandy MK, diskvalifikacija zbog dugog galopa. Na čelu je i dalje grlo broj 6, Marie G, na drugoj poziciji je grlo koje vozi Milan Vasić, to je Angels Glory. Petica i sedmica, Indijano BD i Angels Glory diskvalifikovani su zbog 2 galopa i dalje na čelu grlo broj 6, Marie Marie G, druga pozicija za Enca, na trećoj poziciji je Katarina sa Božom, ne, na trećoj poziciji je Martini sa Radetom Bogdanovićem na sulkama, trku vodi i dalje grlo broj 6, Marie Marie G, na drugoj poziciji je Enca sa Žujevićem na sulkama, treća pozicija za Martinija i Radeta Bogdanovića, na četvrtoj poziciji je Henri sa Zoranom Petrovićem, poslednji napad, broj 4 međutim, Marie Marie G ima više snage, druga pozicija, Martina treća, četvrta pozicija Marija, peta pozicija za Angel, ne, to je diskvalifikovana, znači za Katarinu i Božu Miloradovića.